In a bid to spotlight local talent, the Nyotrep Youth Council, in partnership with the All Meghalaya Dancers Association, is set to host the Mauplang Constituency Superstar. This competition aims to provide a stage for young talent from rural areas to display their skills. The president of the HYC Tersat Circle emphasized the abundant untapped talent in the state's rural areas. Jongka SYC bagian yaki kam hijam jokseng po kadong kathan iui ya sibun ki samla rasa lane ki khana andre kala complete dan kalian jongi nilaya ya sibun kila kilati kiba kin yola agak jongi ila ui ya boy kaseng ka baju don ya tak jing langut ban kentil yaki sama kena pada dong ila yo ban ya keren matki begini terilang matki kenapa ki sama tersat kadong kathai jongi kinla umala ki wei bat kita hoi istu yang na kinong ki monsin kimdon kala lati sibun nase kisah kita len bagi kidon dari kala li dan kalian jongi midap ke jing sokmen harakat ke jing terilang mat kaunda nilala kan pelong ya ketika dancing singing competition hoi hak ki benai badet wilayah online audition jadi kita jongi ni layak sesat duduk untuk benai wa ladem te yaka las jongka yo ketika online audition ni labu haka arsau tarik mentah benai te yo kan ya dalam HYC Tersat Circle belak keluar banyak senok tilang banyak tililang banwa itu bersam juga Mauplang Constituency but kini kalau macam syai syafi baroki habit ki samla ki teman ki badan kesap sisa atau sabsya dan yang kesap luar kebayahan betang hapoka Mauplang Constituency pila banle ya audition ni sedang lalu mentang kesini bagi adat dan hari mentang continue yang audition bagi audition last audition kawan tekut ya ketika Mauplang Constituency kendai hak atau tarik Januari tekumta ki badan sab badan talent Mauplang Constituency kila pantha ya online gitu pi hakini di number kila pantha di number keba nyok riu salwe kendai aknon masalah nanta nyok riu IWA kendai lai IWA non arnon nanta pranyo kendai pa IWA nyo sao kendai san de tentu iki rodan sap juga Mauplang Constituency ba kisapha video ba nginyo ban pe iki ba ya kelas joka final ni seperti tip dosen